Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakanggan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipud kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Naragsak ngayon kay panagdangdangag. Ti surat ngayon tayo drama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailingad iti nagan Amaylin, manipod probinsya ti Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngaylingad na kumalatan iti nagan Amaylin. Naawisakmat ang nagsurat tapnoy nakibinglay to'y padas ko ajak to pulos malipatan. Naunday mat a panawon ti panaguray ming agasawa sakbay ang naaddaan kami iti anak. Isu nga idinagsikugak talaga ang nagananad ken inay aywanak daytoy agingga ang nagpasngayak. Rugyak man ti agsalaysay idi agtawenen iti maysa ti inauna nga anak mi. Kastoy man dagiti pasama. Aldaw, ngam nakailad ka pa ilaang dito bakay. Apay, agan ano ka? Apay, adarikrik na. Diyak man amula kay. Agsasadutak nga ron. Kasla nagtagsan ti bagi kadyak mauawatan. Kasla da kayat ko akanan. Ngamtsak mat amunan niya. Ay sus, amangan mo't no aginaw ka manan bakit? Anya? Tinasayat, agrobot ka takuyugan ka mapanagpa-check up. Itikas ta, maamuan ta, nupudno ti atap ko. Masikugak nga taayang agpaiso. Anya ta mo ta ngay bakit? Iso nga ron ako na mapantag pa-check up. Itikas ta, maamuan ta no anya day ta amarikrik na. Makatawin lang ti inauna nga anak ta. Ang masikugak manen. Di mo ka di kayat ngagbalinan at duha ti anak ta. Winang, ay nagsasarunod amot launay lakay. Sapay nagrigat ti agaw awirmat. Di mo ka di pagpagatikas ta bakit? Inton kon gumuratin inawam. Anya? Nabayang inururay ta matantay ta na. Isorumbang na lang nga pagyamanan ta. Nupudno nga aginaw ka manay. Ay, apula kay. Agreeing ka man na. Uy, Roger. Napay ka diya. Inka man pa yalaan ni baby ti krib na. Tapag gatasat. Ang mga lumabisin ni sungagsang sangit. Ay, natura sa na yan, bakit? Alas 4 na iti parbangon. Parbangon gaya man. Uy, nalaing kaalain na ni baby. Kaasi mo tasangit ti jay. Mabit lang nga ron. Napay balong. Mabising ka din. Umay ka nga ron. Tagatos ka pa naman. Oops. Bakit? Apa yan lakay? Nagpara ti anak ta! Anya? Atoy, bakit? Dapat ako. Riknahan. Kastaw na bara na ong. Alala! Diyos ko! Nagparang agpaiso ti anak talakay! Mabit lang. Tamang laki ti pang labarta. Nasaysaya at samot na itaray talangan ni di hospital ti anak talakay! Unay mo't lakit din nagasgasot ti anak talakay. Unay mo't lakit din. Nagsakit, Roger. Kasladyak maaklo ti kastoyan na pasama kiti anak ta. Gusto man bakit? Di ka unang ladingit.
Amangan man niya pa'y timapasama ka. Laglagi pong aginaw ka. Awanan ti anak ta, Roger. Awanan ni Clarence. Apay na isupay ti nakapasamakan ti kastoy. Apay! Nalabit nga ta napinpinta sa plano ti Diyos para iti anak na pa. Mala, gusto na. Agkalma ka kumalaan. Pangasin. Ay na, lalaki man nagtimpas kay mo, bakit? Uy, nga rod lakay. Kat, anya nga iti panagan taken ko na. Panagalan ta iti Joshua. Napintas sakit di nga agpaiso ti Joshua. Awan ba kayo? Talaga napintas tinagan na Joshua. Ngamin, nagtao di ti Biblia na itanagan. O sige lakay. Joshua lang nga roden ti ipanagan ta iti maikadwa nga anak ta. Awan ba kayo? Napuhul daw kinalukmag ti anak ta. Iso bagay na launay tinagan na Joshua. Wala ang titawan ni Joshua nga masikog ka man ang anak kaw. Ay, hawan nga ro nanang. Gusto matkit di Tapno mamaminsan ti panagaw awiriyo anak kaw. Wan matkit di nanang. Napayag matapanawon nga inururay yaw amadaan kayo iti anak. Ita, nagsasaruno lang nga rod. Wan nga ro nanang. Sayang lang. Tanasapa mo't asinubli ti Diyos, tibiyag ti inauna nga anak mi. Talaga akas na tibiyag, anak ko. Nalabit nga aging galaang mo't ijay tibiyag, day di Clarence nga anak yaw. Adaman na pukaw yaw, ad-ado mo't aparabor tinaawat yaw. Uwan nanang, nasakit man, ngam naskan nga aklonikon ti maipapan iti day di Clarence. Ay rumbang na laang anak ko. Ngamen, si kamot laang ti marigatan no isupay laang ti pampanunutam. Ay na, rabiin lakay, hanggang maging gaita. Awan pa'y lang jay anak ta. Ay, kitawagan mo na ba kayo? Dinamot nga rin sungsung-batan ti awak ko. Orayam labi itin. Ang mga nupahawi din na dyan. Ay na, matandanaga na katalagan lakay. Amang anya man ti mapasamag kan ko na. Sabi nakaparpartak ngagpataray iti motor. Pagkalmahan ka dila, ang tirik ng bakay. Awan da ka sa mapasama kini Joshua. Ay na, saan nga agkalma ti riknak? Aging gaadyak makita ti anak ta, Roger. Mabit lang, tasyak ti mga awakin ko na. Sige man garod lakay. Baring sungbatan na ti awag mo. Ay na! Daytoy ti kanayon nga ibagagkin ka anak ko. No di kan tumat nga minagananad. Anya nga ita na disgrasya ka lang nga ron anak ko. Unay kayo laki tinay mami. Adayod bagis. Di kay ka di matanagan. Kasgas lang na tinalakan ko. Ay! Di mo man yaling-aling tinapasamak kan ka, Joshua. Manipot ita. Di kan palubusan nga motor. Anya, ang mami. Basta, di mon usaran day jay a motor. Ay, sada mabalin mami. Masapol ko tayo siya motor. Sa nabalin tagal anada kon. Ikarik, saan doon na maulit ti pan nakadisgrasya? Nuko nakasaan ang mabalin saan? Pangaasim. Tasaan kumaanatang kanti ulong, Joshua. Para matlaan kan ka dayto nga aramide. Oh, apay kasta tilangan bakit? Agan ano ka? Nasakit tinakam ko lakay. Nasakit tinakam mo ko na. When? Tapay mo.
Asino ati ko na mapagsakit ang tinakam mo? Jay anak ta ah. Ni Joshua ka di tidakda ka matang. Sino pa'y kumangay? Maguray ka man. Maguray ka. Saan ka mawatan? Ilaw-lawag mo man ah. Kasano? Kat ibagbaga nakit din nga OA akan oh. Anya? Kasta timbaga ti anak mo. Bunla kay. Madanagan naklaang mo't ken kwa na. Ang kastakit din timbaga na. Nasair mo tirik na ka. Iso na sakit tinakam ko. Oo, na ikalaki din ay bakay. Bayam ka dilang pangabilin di anak ta. Anya bayam? Kita man tinapasama ken kwa na. No apay mo't ngamin ngayon gatangan pay lang iti motor na. Anya ngay ita. Na disgrasya lang arod. Isumit nga rin ti dinawat na regalo di kasangay na. Bayam, napalagi paktuman ni Joshua. May papaniti panagmaneho na. Nicole! Apay ka di, Mami. Inkayabanan ni Manong mo, tamangan tayon. Awan ni Manong Joshua, Mami. Anya? Sa dino tinapanan na? Sabado mo tita. Diyak mo, Basta nakitak matarimwar itay. Ay, naglukon day at tao. Di pa'y nagpakpakada mo. Gumurgura ngamin kada kayo, Mami. Anya? Apay ka no? Taing dulin yung mat ngamin titulbag ti motor na. Iso adi na mausar. Kasano? Kas-kasero mo't ngamin, jay kapsat mo. Idandanag ko lang mat, maulit man ng tipan nakadisgrasya na. Isa nga indulin ko mat, titulbag ti motor na. Saan mat siguron itata na padasan ng tinadisgrasya, Mami? Basta ka na yun yung tulatan na palagipan ni Manong Joshua. Roger! Abay man ay bakit? Makapagigtot ka nga. Inaram ka di titulbag ti motor, jay silad ta. Saan man? Awan ti dalalak. Yakto pa mo sa dinutin ng idolina mi ti day tatulbag. Ay na, talaga natagkan ti ulo jay anak mo, Roger. Iso nalakit di tinangalay ti tulbag. Napahimot ngamin ang inlamang mo. Anya nga ita, inlibas na lagi nga rin ti motor. Daklang ba't kaya ta maulit tinapasama kan kuha na lakay? Saan man ngamin aday ta ti pampanunutan? Iwaksim ka di ti panunot mo ti kasta. Awan dakay sa mapasamak iti anak ta. Joshua, anak ko! Joshua! Ano ko nagtumot nga minken ka? Di ka nagmot-motor. Nga natang kang tumot ti ulong. Anya nga ita? Dahito yun di pagdandanagag. Dahito yun, Joshua, anak ko! Joshua! Joshua! Bakit? Roger, Ti anak ta. Sa dino ti ayan ni Joshua. Ay na. At ay ti silid na. Nakaturugan. Apaya. Tagas ti tagtagainap ko lakay. Anya man ang tinay-tagtagainap mo. Dara-dara kang pa'y ti anak ta. Nadigos ka no iti bukod na, Dara. Kapoy iti pa nakadisgrasya na. Tagtagainap mo lang day tabakay. Lipatan mo. Patigat isupa amang puribor maran iti panunot mo. Lakay, sigun iti day di tatang. Ada ka no pa kainaigan dagiti tagtagainap iti pudpud no apyaka. Dahi takat numamati ka. Ha? No para kanya, awan ti kay papanan ti tagtagainap. Nalaptaban mo lang dahi tayo tinagmali matrabahom. Iso ang kasta. Nalalala. Ituloy takit din ti maturog. Bakit? Good morning, Mami. Good morning to iho. Mala, agtugaw ka ditan, taigawan ka iti kanam. Takay tagtugaw. Tasyak taggaw iti kanin nyo, Mami. Anya? Sika talaga. Dinakman rabakin na kasta tamangan dumamati akin ka anak ko. Mamati kayo kaming Iti kasta, may salakan kayo. Ha?
Jo. Alala. Agtukaw kayo. Tasyak ti manggaw iti inluto yung apagan mo saran tayo. Ay, sige manlangan. Nicole! Nicole! Apay ka di manong. Agawam dita. Tagigitan tayo na mangan. Wen manong. Ay, abang mo ni Daddy miti si Ledmi, ha? Wen mami. Opa, Maps. Naingimas ti pamigatan tayo ita. Mami. Siyempre, amok nga min a paboritong ti prito a bangus. Iso nga isutin lutok. Ninayunak mo tan itinatang. Sigurado. Adumanin di makan ko no astoy lang, Mami. Maylin, bakit? Maylin! Abay ka tilakay. Agawam ta grupat. Mapantay sa ospital. Ha? Abay? Anya ti aramidon tayo sa ospital? Intaray ta kano ni Joshua ijay. Anya? Abay? Anya ti napasama kiti anak talakay? Ta kano napasama ka karambulay jayli. Kat nairaman ti anak ta. Anya? Saan? Saan napunno na ito'y? Saan, Roger? Bakit? Manong Joshua. Manong po. Joshua, anak ko! Joshua! Bumangon ka dita, Joshua! Bumangon ka, anak ko! Bumangon ka! Sibat ni Manong Joshua, mami. Nicole, anak ko, Bakit? Agtugaw ka. Ang matumbang ka nito. Hindi ko lang. Alangayan ni mami mga agtugaw. Basol mo na ito, Roger! Basol mo! Hindi. Saan ko mami abasol ko may bakit? Hindi mo ko maingat-gatangan iti motor. Saan kumamot pa sa magtikastoykan ko, anak? At ay takamanin ako ng bakit. Pagrikiyaran ta ka di manin day tabangan. Wala atay sa matipod, no? Natay ti anak taga po iti day ta motor. Bakit? Awan dagin basol iti dayjay. Ta disgrasya tinapasamak. Awanan ti anak ta, Roger. Awanan. Masakit man. Kamaskan nga aklunan tayong tinapasamak kini Joshua. Bakit? Ijak maklong ti kastaya nagtungpalan ti anak ta. Saan? Husto dahi ta na panagsangsangit mo bakit? Omega, tagawitan. Malamay. Nagsakit, Roger. Nagsakit. Maylin. Abay, asika. Kasla nalakalaan nga inaklon mo ti amin. Dito ta siya. Kasla siya kung kaya ti agbyag. Gapoy ti kastaya na pasamag iti anak ta. Mawatak tirig ng bakit? Kas may sangama. Nasakit mat kanya. Tinapasama kita nakta. Ngamas kan ngagbali na kan tipker para kada kayo kani Nicole. Tanog pa iluyos ta aduhan tinadingit ang marikrik nata. Diyak lamon, doon ti mapasama. Laglagi pa. Nga dapat nakta. At ni Nicole, iso pang kasing kumabakit. Gusto na ita pa nagsangsangit mo. Magawid tayo. At itakit maabutan iti tuto iti Campo Santo. Sapay, nalulam ti panawan. Kasalag tuto iti nagpigsa. Awanan ti anak ta, Roger. Awanan ni Joshua.
nasakit ka narigat. Nasken nga ikarigatan tayo ng aklunan ti amin. Kaputay sukit nga rod ti rumbang. Mamatya. Ganda na pimpinta sa plano ti Diyos para talaga ti anak ta. So sinubli na ti biyag ta. Talaga siguro, naging galangan ni Jai ti biyag ta. Pagyamanan tayo kit di ti Diyos. Kaputay impapulod na pa'y kadata. Da Clarence kan Joshua. Malala. Umay kang tagawitan. Siguradong ururahin na tan ni Nicole di balay. Bakit? Lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin, patgan mi adumdumngag. Ti surat ngayon tay drama ita, ket nagapo kanipagayam tayo awini, ti Ramon Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Jakon agpalpalikaw pay. Kiddawak ngaylingad na kumalatan itinagan awini. Naawi sakmat ang nagsurat tapnoy nakibinglay to'y pakasaritaan ti biyag ko apatsyak a makaibati iti adal kadag iti padak adumdumngag. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Talaga ka di adikan malapdan, bakit? Aday ta ka manen ako naklakay. Di mo't napagsaritaan tanday to'y abanag. Di ka kadi agdanag, taka na yun nagtumot ti umawag kada kayo. Aramidag day to'y, saan laang apara iti bagik. No di kat para mo't laang iti pamilya tayo. Kaya't kumot amaikan iti napinta sa masakbayan dagiti anak ta. Wala. Nangabak kan bakit? Agan anad ka nga ro di jay, wan. No di mo ka bawalan ti trabaho jay. Agawid ka laangan. Nay, anya, jak pa'y lang nakapampanaw ngan pag-awidan na kon. Ayunay kalakit din aya, Darwin. Pampanunutat pa'y lang ti papanaw mo. Kailiw ka na takos, bakit? Ay, sus, mangrugi ka man ako na akong, Darwin, ah. Iso nga awan aasensuan ti biyag tayo, gapo iti kasta nga ugalim. Ha? Ne, ay tikat mo usawan bakit? Kasano? Kat kontento kan kadagiti simple laang abanag. Kaya't ko asawan, iti kastoy nga estado ti panagbiag tayo. Nga uray mabalin tayo kumamot ti umasenso. No talaga nga agsalukag ta. Winnie. Husto saan ka di? Dumakdakkel ang dagiti anak ta, Darwin. Dumakdakkel moten ti gastos dito'y balay. Kasta moten ti panagadalda. Iso arumbang laeng nga rod, nga agdoble kayod ta, iti kasta, mapaadal ta dagiti duangan nakta. Hello, Darwin. Apay nga italaang asong batam ti awag ko. Katno itayak pa'y nga mauawag ken ka. Pasensya kan bakit? Diyak ngamin nang nagtawag mo itay. Kalkalpas ko lang nga pinakan nagiti tarakan tayo, baboy. Kat, kumusta mo tun nga dagiti tarakan tayo, baboy? Dadakkel dan bakit? Mabalindan na may lako. Ay, nasayaat mo't ano kasta. Ang, san mo pa'y nga ilaklako padakkelempay. E di kasta, dakdakkel tumot ti mapaglakwan. Wan bakit? Sika nga kumusta ka mo titan? Kumusta ti trabaho? Okay, aklaang mat. Dagiti ubing nga kumusta da matan? Awan ti rumbaga pagdanagam katapuada bakit? At daday tinasaya ka sa saad. Nasayaat mo't nga ron no kasta. Aywan gayam, agbakasyonak iti mabiit. Ibagam ka dagiti duangan nakta, tasabteng dakto, ijay airport. Ay katuan bakit? Sabaten da kanto. Unlakay, mangarkilakan to iti van. Taiso ti usarin nyo amang sukon kanyak tanay. Adaw ti awit ko nga agawid.
Ada ka magayam dito'y balay, anak ko. Wala lang. Imaya, may ko ibilin dagiti dingwen me. Nay, anya ti kayat mo asawan, Darwin. Agpamanila kami nga minindon bigat nanang. Sukunin mi ni Winnie. Lukas ta, aga-awi din ti asawam, anak ko. Wala lang. Iso ata kayo pailangan kung matimapanmangpakan ka dagiti dingwen di balay, Ay, kauwan na. Awan parikot iti dayta, anak ko. Naimbag man ta agawi din ni Winnie. Wala lang. Imbang nga ro ta, pinalubusan ka no ti amo ng agbakasyon. Lukas ta, agsublima laang. Isumati ko na nanang. Agbakasyon ka no laang iti may sa bulan. Kalpasan na, agsublin tumad laang. Sayang ka no ngamin ti trabaho na ijay. Lasingpet ka no ngamin dagiti amo na. Kansan lang nga dayta. Dakkel da pa nga agpasweldo. Kailiw da ka una yun, nanang. Ay na, anak ko ay kailiw kayo mo't una yun. Kumusta kan ba kayo? Ay na, at dapi mindas ka. Si Mixi ka pa yan. Anya ka mo't Darwin? Di ka mo't lang nagbado ni tinasayaan? Ni, anya ti madi iti bado ni tatang. Kat mayat mo't, nanang. Anya mayat? Padlaw mo mo launa yun na marigrigat ka iti kasta alangam. Anya? Nagpantalon kan nagsapatos ka kumamot sana kasta naka-short pant kan nakachinelas ka laeng. Sana bali ata napintas mo ti short pan ni tatang, nanang. Kan maysa, kabarbaro mo ti chinelas na. When nga ron nagpintas to ba ito shorts ko para 6 packet ko naman. Nalala, sumrek kayo ni Tilugan. Tamang i-take out aklangan iti kanan tayo. Nakababa inti mapan mang restaurant iti kasta alangam. Dahito iti pasarabok kada kayo, nanang. Sabon, shampoo, lotion, pabanglo, kan may sa abistida. Ay na, agyaman ako inibalasang kao. Awanan yaman na, nanang. Uray didak kayat ide nga agbalin ang manugang yaw ay kat ikan kayo latamot ati pasarabo yaw. Ha? Dahito mo ti para kan ni tatang, nanang. May sa pantalon, kan may sa akalugong. Da kayon ton ati makaamo amang tadkin kwa na. Ay, uwan balasang kao. Kat agyaman akmanan na. Ibagayon tumutin kada Melody, kan Gerald. Ta isudan tuti umay mangala kadagiti pasarabok kada kwada. Tadikat isupay nga awitin nyo. Ay, uwan balasang kao. Ibagak to kada kwada inton makaawidak. Dahito mo ti pasarabok ken ka, lakay. Pantalon, jacket, kanda dumapay. Dahita, branded amin da kita. Sige, idulin ko da kita bakit? Anya nga idulin na sasawam mo't, Darwin? Ginatang ko dagita tapno sarem, saan kat atapno idulin mo. Pangusarap nga ikat talon, balay lang matayan ko. Ay ko sarem ano mapan ka makimisa? Adubay mo dagiti batok ija parador bakay. Ay na, daanon dagi jay lakay. Anya ka mutin? Di mo pa'y amumot yung forma? Kasi ta, kita man tabadong. Adda pa'y pisang na. Kasla punasin, ngam di mo pa'y laibulang mat. Sayang mat abagay. Napintas nga mintitela na. Iso kay kayat ko nga isuot. Ay, apoya. Nakabadbaduy ka nga agporma. Kita man. Kasla kalaklakayanan iti daytang itsuram. Ha? Amang ano agkuyog ta kat ibagada nga anak-nak. Tane, nakabadbaduy ka mo't nga agkaw-kawes. O, panglalakay dagiti kawes mo. Idinto ta adume tinapipinta sa badom kuma. Ay, unay kan aya. Amom lakay, adanadlaw ko kaniwi ni amanugang ta. Anya tayo tabakay? Padipod na gabron, tagbaliw mo't ti ugali na. Ne, pag kunaamag. Kasla in mistrikto kan limastog. Ay, akaran siguro na iti ugali dagiti amo na nga insik. Bakit? Ha? Di mo't iso,
Di ka na yung istoryahan ti anak ta. Itong kalumay dito'y balay. Nalabas ka no? Di gina-stricto dagiti amo ni Winnie iya abroad. Ay, sapay ko ba takas tala ang nagpaisulakay. Panagriknak ngamin kat limbastog at talaga dyan manugang ta. Ay na, pasensyam ka nila ta ni Winnie bakit? Apay, di ka pa ilang nairuam ay. Kat talaga matakas dyan di pa nagsasauna. Hanggang kitay, nasingput mat dyan manugang ta. Into no may alawas gaya man ti kasangay ni Jillian lakay. Huwag nga ron bakay. Anya nga iti plano. Pampanunutik nga rod no anya ti kasayaatan nga aramidak. Oray mapantayon tulangan mga restaurant Ay, sana mabalin Agpasken tayo dito'y balay lakay. Anya, abang ano magastusan ka bakay? Ay, andya kumangay. Adamat kwartak. Ken may sa, ado mo titarakan tayo ababoy. O manglitsyon tayon to na. Masapon nga yung grande ti sagana ti anak talakay. Ha? Pakitaan tayo man, dagiti kaaruba tayo, nanguy uyaw idi kada tayo. Mala, mangan kayo laan kakabsat Ado ti makan. Ado ti sagana me. Ay lakay. Iruwaryo man pa tay may sa litsyon. Tamaraman ang damat. Wala bakay, mabit lang. Ala, di kay agbabain kakabsat. Mangan kayo laang amangan. Ado ti makan ko nakmanan. Ito yung dilitsyon bakay. Malala, idisuyulatan di talamisaan lakay. Ala kakabsat, mga lalatan ti kayat na mga lawan. Ay, nadarwin. Anya mo tanti kasta nga itsuraam. Ingka mamut at sukat. Ay, apo, manalon ka lang agpaiso. Talaga mo naman nalo ng bagay. Ingka man nagsukat. Isuot mo, tiginatang ko pantalon kang t-shirt mo. Ag sapatos ka mutlaangan. Anya, ang bakit? Adak lang mo dito'y balay. Ito nagpulot. Pag sapatosin na kita Ay, basta. Ingkag sukat. Nagalas tay tsuraam. Nakapurmaak nga sawam. Angam sika ay naapo. Pisang-pisang matabadom. Kita ang mantabuog mo. Ay naapo, nakarugrugit lang nga roden. Nakusukusupay. Ay nam. Sabali ti payud mo. Agdigos ka mo. Unay ka mo. Ay, natural ata siya nga ron tikok. Bakit? Hey, basta. Ingkag sukatan. Darasam. Mangibabain ka. Kaano nga, iti pa nagsubli medya abroad ating ko. Inton umay alawasan, Manong Juni. Medyo nabayag mo ti bakasyon mo Apa gusto mo't laang, Manong? Naibag ka pa tagasubli ka man na di abroad. Ay, yun Manong. Mayat ijay, tadakdakkel ti sweldo. Sana kas dito'y ayan tayo Sangkasapol, sangkasakmol ako nada. Husto ka din ko. Nagrigat kagpaiso ti kwarta dito ayan tayo. Plano nga ron ngayon ako tilugan ko. Tagasapulak ti kwarta. Ay, ne, manumot ngay kumati pangila ko mitilugan mo, Manong. Nalakalaeng, Winnie. Wano kahit mo agatangan. Ano mas siguro ti urno mo? Nabayag ka ba talaga abroad? Ay, kadamo, Manong. Manu aya, ta uray hulugak. Bayadam ti kagudwa. Ta uray hulugam ti kagudwa, ading ko. Sige. Mabalin mo at Manong. Kinapudno na, nabayagan akayat ko ti gumatang iti kutsay. Naimbaglaang mo't paglugluganan mi no adda papapanan mi. Nang runa dagiti anak ko. Kasano? Alam nga rudan ti ko check. Una, Manong Juni. Nulakit de, ta umanugot ka. Hulugak iti binulan. O di alalkon. Gatangam ti kutsi da Manong Juni ko nang bakit? Wala kay. Imbaglaang nga usarin nyo inton agsubli akon iti abroad. Ay na, saan eh? Pangusaran mi nga itilugan, kadyak mo't amutag maneho. O di sursurbom
Ada nga rod igatang tayo, o di gatangan tayo, ti kotse da manong Juni. Urnong ang kit di kwartam, tapagadal to dagiti anak tabakan. Masukatan to Taag subliak mo't laang iji abroad. Makaurnong tanto mo laang nga dagos lakay. Saan ang tilugan bakit? Dagala ang tigatangan, nasasayat pa Sumarunon to ti daga. Unaan tapay tilugan lakay. Jakmat nga amot ang maneho. Di kat maistak lang di talugan, nugatangan. Sayang ba't Nay, suruham nga rod ti ag-drive kunak. Agpasuro ka kin ni insan mo arinato. Wenno ken ni paridensyong. Kalpasan na, isurum tumutten ni Jomar. Kaya't ko nga ipakita ka dagiti kalugaran tayo, nga adamutten ikarit tayo. No ide, kat nakurapay tayo, itasaanen. Darwin, ada ibagbaga ni Insan Carol adaga nga ilaklako na. Ingkan tuman kitaan, Wine. Tano mayat, nalinis ti papel na, hulugan ta. Ito di pala nabayadan tilugan. Itang pangalang amanin iti daga ahulugan. May sa at dapat dagiti appliances ahulugan tabakay. Ay na, di ka din kontra lakay. Ar-aramidek da ito, tapno makaurnong tayo iti sanikwa tayo. Kaya't kung amin nga ipakita ka dagiti kalugaran tayo, akabailan tayo iti bumaknang. Ang matanagan ak bakit? Sabay agin role ni di kuleyo dagiti duang anak ta. Ay na, sana parikot dayta Darwin. Mairemedyo ti kwarta. Ay basta, hulugan ta dayjay adaga, ta sayang met no gatangan ti sabali. Ang Winnie. Siya ti agsapsapol iti kwarta lakay. Isu addi naktub ngaran. No anya tin bagak, isu ti matungpal. Nawatam, Darwin! Pudno ka di ti imbaga ni Jomar, anak ka. Ganyan, anak. Agsardeng da ka no nga agadal, taon una inyo pa'y abayadan ti daga aginatang yukan ni Carol. Kas nagpaiso ti ko na ni Winnie, nana. Ang jak ipalubos nga agsardeng nga agadal lagi anak mi. Anyagay ti aramidem, anak ko. Umutang ka mat, kasta ka di. At damot dagiti mulak ka natin. Ikararag ko, asapay ko matamat tiyampa ak mo tinangina presyo. Iti kasta, agda ilakok. Kat agda pag-enroll da Jomar ken Jillian, nanang. No apay mat ngamen, nga ununaan ti asawam dagiti sa nikwayo. Imbes ati panagadal kumapay dagiti anak yaw. Ay, diyak manam mo kinuwi ni nanang. Di mo't agpaabak. Nonya ti kayat na, isulatan. Sinalbag. Anya mo din ti kastoy. Nagsasaruno mo laki din ti panakaabak ko. Ay, apo, kasano nga tala ito yan. Sapay na utang kong ti 2 bulan na sweldo. Ay, tinasayat. Awagak ti may sagayang ko. Umutang akpay laang iti kwarta na, bareng makasubuta. Nas ka na mabawik tinaabak kanyak. Sa anak a pumanaw dito aging gaadyak mangabak. Ay, awan nga rod kwartak! Awan, apay, narigat ka ding awatan dayta, Darwin! Kat kasano nga rodan ngay bakit? Sublienda ka nun nagita appliances, no di kagbayad itabulan. Ay! Bayam! Taipadas ko nga idiskitaran. Makisarita ka, tamang tadapay iti sumagmamano alawas, apawayway. Tapno makadiskitarak. Nayutang ko nga minti 2 bulan na sweldok. Jakmut namnamaan ang maabakak iti kasino. Dahil ang tibagwak iti belaan keng kabakit. Anya nga ita. Impasubo na kan ti pa nagsugsugal mo. Ay, di nagsirmunan, takwartak mo't dayjay. Wine. Ila ko mong tilugan. Kaiso ti pagbayad mo. Di mo ibarbargin ha. Ipanginang basit. Tapno adamot ganansyam nga uray basit laang.
Pakawanan naklakay. Di ka kami ni tisugali di abroad. Pinagawid dagdag iti amok. Gaputa pinagkaykaysaan dagdag iti nakautang akichay. Dahil di ka na ko nga ibagay ligin ka. Pakawanan nagkumalagay. Inunon aktivisyo gan pa nagpalangguad ko. Ngam ti masagbayan dagiti andak ta. Nagbali na kabarayo, boy. Ijak matan pinampanono ti masagbayan ti pamilya ta. Mala, ustunan bakit? Kanya ngayon kita daditan. Nalpasin. Napasama ka. Agnakam gamot siguro. Kapag itilay ta napasama ka. Anong san tayo manan Ti mangrugi manan. Bakit? Ay nagyaman ako na ilakay. Naimbag lahangan. Takaskan ka tinagbalin nga asawak. Pagbababawiyak unay dagiti bidot na naramid ko lakay. Wen Miss F. Naadikak iti sugal iti abroad. Nailumlumak iti utang isuan na pukaw kumatlaang amin dagiti kunak nga ipundar ko kuma asanikwami. Pinaawid nak ti amok isuan nagawidak nga 80 kwartak. Ngem uray no kasta dakkelat ta ti panagyaman ko gaputa dinak linaksid ti asawa kasta meten kadagiti anak ko. Pinakawandak ket nang rugi kami manen. Ita, dandanin agturpos iti kolehyo ti inaunang anak mi. At dametan iti may 3 atukad ti kolehyo ti may 2. Daytoy man ti padas ko ajak 20 malipatan. Ket sapay kuma, tanakaibatiak iti adal kadagiti padak adumdumngeg. Toy pagayam mo, Winnie. Ken ka pagayam, Winnie. Kunada at ibiyag kat kaslapilid nga agtultulid. Numaminsan adda iti baba. Numaminsan met adda iti ngato. Kasta ti kayarigan ti biyag tayo dito'y lubong. Iso aditay nga rod ko maipalangguad dagiti bindisyon a maaawat tayo taditay ammo no pagpatinggaan ti kinapintas ti biyag tayo. Agtalinaed tayo latta kuma anapakumbaba. Ngamin, ditay ammo ti mapasama kadagiti sumarsarono nga aldaw. Alakastan pagayam, Winnie, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita ket manipod iti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan adayan ti Rosario La Union. Ngem sakbay na, kayat kumanpay nga ibaga nga agmay-may sa laang to YouTube channel tayo. Daytoy laang Miss F. Drama, awanen sa balipay. Pakicheck tayo kumakakabsat no legit matlaang ti intay pagdangdangagan. At damat ngaminan dagiti mangiriri-upload ka dagiti drama tayo. Ket pagyamanan mi dagiti kakabsat anang ibaga may papan iti daytoy abanag. Intay nga rudan soblyan ti surat ni pagayam tayo adayan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan adayan. Naawisakmat ang nagsurat takayat kumat adanggan tipan nakaidrama to'y kapadasak iti biyag. Katsapay kuma tama pagasatan met amapili to'y surat ko. Nakurapay lang ti pamilya ang nagtaudak.
Malaksid iti dayta, high school laang tinalpas ko. Jakon nagtuloy ang nag-eskwela, gaputa kinay kayat kon tinakitagtagad. Agingga ang nagtrabaho ak iti may sa apanganan iti mismo nga ili ti Rosario. Kat ditoy ang nagamamu kami kani Miguel. 5 abulan met ang nagaram sakbay nga inaklon ko ti ayat na. Agtrab-trabaho daytoy idi iti may sa akumpanya ti soft drinks iti mismo matlaang a lugar mi. Rugyak man ti agsalaysay makatawan ti napalabas manipod nag-live-in kamin kani Miguel. Kastoy man dagiti pasamak. Hoy, Miguel, bumangon ka ditan, aldawan. Ano ito orasan na yan? Alas 7 bumangon ka ditan, tadi ka maladaw iti trabaho. Jak sumura kita dayan. Anya, sayang mo't ati maaldawam ita. Sapay nagadun ti absent mo. Anyan tulaangan nga iti masweldom no kastalaan. Masaduta nga ron. Among mata na puyata anapan nakipirya iti rabi. Amumot nga min nga adda trabahom ita. Ang nagrabrabi kayo kit din iti piryaan. Sana bali tanangabak kami may. Nagkaputa na nga bak kayon. Di ka mo't agtrabahon, kasta ka di. Masaduta nga ron pa nagtrabaho bakit? Mala, sumra kakit din iti trabaho. Panawan naklata dito yan. Ituloy ko pa iti maturog. Apay akas ta tila nga masimmangpot, Miguel. Nakamisuhot ka mo. Dandan ni saan na may drawing tarupang. Di ako man katawa na kasta. Tabag tripa kitang halta. Naya pa yan. Anya nga minayati nakapag-tripam. Nagkatak iti trabaho. Anya? Awan lang nga rodin na sweldo. Inikatak pa. Ay, salbag kini. Daytan ti ibagbagak idikin ka, Miguel. Sinayang mo tinapinta sa trabaho. Adun tumot ngamin ti absent mo, ngam ti pa nagtrabaho. Gusto na, di na konsermunan. Di mo karkaruan ti mang bad trip kanya. Tamangan mo si Kape ti pagdasalan ti pungtot ko. Di ka di mangyawid iti si daan nyo? Ay, adapay aya na bati, friend. Agdapay, friend. Mangalakan. Iti kasta, uray di kan agluto iton sumangpet ka. Nan, mangalak man ngagpaiso. Ang mga saan man na nagluto ni Miguel. Sigurado, urayan naman ng ti isang pit ko. Rabi imot nan. Awanan ti umaimbangan iti kastoy nga oras. Adupay mat tinabate. Iso nga i-take out tandag ito friend. Sayang mo't nga agpaiso, friend. Mapanakon, Miguel. Si Kapay laang ti makaambo dito'y balaywan. Mangibati ka man iti kwartak dayan. Pangan mo ti kwarta? Basta mangtid ka iti kwarta. Agatupay lang nga sa dita. Awan pa'y maitid ko tadyak pa'y mo't nagsweldo. Pang-allowance talaang tinabati. Aging gainton agsweldo ak. Kitkisayang pa'y lang ati ko nam apang allowance ta. Anya? Ang Miguel. Imposible mga wang kwartam. Di ka kadagim imot. Tasan anong sayati kas na ugali? Awan nga rod. Talagang apaghusto laang nga allowance ta iti makalawas tiggam ko. Diyan mamadi. Ala, ikan nakid din. Di nak-imutan, tamangan numakabil ka. Miguel! Alala, itid mo kid din titaw-tawatag. Anta ka din sangput mo masigada yan. Baglang kumapulutanin may katagid di barkadak. Awan. Naibus nga mintila ko iso nga awan inyawid ko. Anya? Kasano kami nga rudmutan kadagit ti babarkadak noong pulutanin Unay kamutan, Miguel. Imbis nga agsapol ka kumamot iti panggadam. Tapno matulungan nak. Saan? Tadagitakit din babarkadam ti pangpangrunam. At tay ka manin ako nakdayan. Di nakman tamandaran ng kasta. Narigat nga rin tagsapol iti trabaho ito. Ay nalakalaang ti agsapol. No talagang interesado ka, Miguel. Taytan tumot nga min agin inumlatan iti arakter aramidam. Tunggal
tunggal sumangputak na barbartek ka. Ay, huna yun, aya. Astan, tumal na ka nito. Amok tar aramida. Eso, di nakpagpagana. Ang mga makabil ka ba eh? Miss, manuamin ti bayada. Miss, Anya day chay, Manong. ay sus. Nagsakit iti ibang panunuto ma. Manuamin ti bayada ko na kading. Nakatata yung tumot ngamin ti nakaiturungan ti matang mo. Di ka tali agdarag. Ay-ayatin na kaday jay. 370 amin ti bayada, Manong. Okay. At itibayad ko, ha? Ayun gaya. Mapaling ka di amamuan, ti matay tayo nakan mo, hating ko. Siyak ni Dayan, Manong. Siyak mo ti Patrick. Di mo ka di una itiag pampanunod, hating ko. Makadadahil ngamin ka no iti salon at di ka na kayo na panagpampanunod. Ato iti suklim, Manong. Ha? Saan? Kukuha mong ti sukli ating. Anya? Kukuha mong ti sukli ko na. Ay, saan, Manong? Basit laing ti binayadam. Kat sa nga ribot inted mo, nakababain mo ta? Okay lang, ating ko. Tinapatid. Nakatulong nga. Anya? Sige ha. Enton maminsan tumanay. Nice meeting you, Dayan. Magatumat ka, hindi kwartam, Dayan. Talaga nga imutan na ka. Pangaasim, di mo alain dayta a kwarta, Miguel. Igatan ko dayta kadagiti masapsapol dito'y balay. Oray saan ka na gumatang iti masapsapol ta? Tinapatag. At igatan ko itinumag. Anya? Ang kiyaman ka ginti ha. Tasan ka kinabil ka po iti panagulpod mo kanya. Anya ka mutan, Miguel? Awan ka din tinasaya at nga ramidem, ha? Talaga ka di aday talaangan agin inom iti arak ti into naram? Awan ka din pa nagbalbaliw mo? Tumal na ka man, Dayan. Di na kumanan sermonan kasta. Umangan mo tiyak makapagtapal at makabil ka na eh. Hi, Dayan. Hello, Manong. Umunig kayo, Imbag man ta nakadagas ka manen? Indanon ko talaga tipisin ko dito eh. Tapos makita ka lang nga ating ko. Anya? Musta kan? Okay lang, Manong. Okay lang ko man. Ang makita ka dagiti matamti kinalitay mo. Anya? Saan ka laing gaya mabulero, Manong? Mamadto ka pa'y. Ang ulang mo tayo dyan, ating ko. Tapno umisam ka. Kat agparang man ti may sana pinta sa kalit mo. Talaga asi ka, Manong Patrick. Anya kit diti order mo, iti kasta maisagana kon. May saman apulpog. Kan may sa pinakbet ating. Okay. Mabit lang nga rod, Manong. Mabanda rin hawisan ka mapanagpasya rin itong madamdama. Kasano ko maamapantag pa siya kat adapay mo trabaho, Manong. Ay kat urahin ka. Aging kamalpas ti trabaho. Anya? Di kat mataktak kamutan iti trabaho, Manong. Okay lang. Basta sika. Okay. Sikati makaam mo, Manong Patrick. Panagkunak, agayat kun kaday jay a Patrick, friend. Anya? Talaga si Kanoy Mia. Tila madmadlaw mo. Ay sus, pudno ti ibagbagak, friend. Uray kitaam, agaram to ken ka ni Manong Patrick. Anya? Sorry na lang. Ngamin, adamot ng migilito ni Dayan. Nasyak ti arman na. Sungbatak adagos, friend. Nga oray, inauna, ngam itisika, friend. Nasyak, awan parikot iti tawan. Tinapatag, agin inayat kayo. Kan maysa,
Madlaw na singpet. Saan lang nga dayta? Kasla nagagatpay. Kanuray no lumakayan. Adamat itsura na anya. Bayam, taibagak to kenkwana, asika ti armun na, friend. Anya? Uy, joke lang. Sigamat. Di mo amo ti maangaw, friend. Kasano, kasla seryoso kamot iti ibagbagam. Ah? Sigamat. Kasla di ka pailang nairam kanyak. Ang puwera angaw. Talaga na taurmot kat na dya Patrick. Saan ka di? Owen, saan ang mailibak dayta? Nagugwapo ka no ngamin kat dagiti taga-benggit. Igurot ngamin ni Manong Patrick. Agdil-deliver ka no itinatang ije ordaneta. Oh, diba? Driver, sweet lover. May boyfriend ka na, may kuya na, may tatay ka pa. Ano niya? Gusto gati ko nakakasapulam ti kasarsarita dayan. Manong Patrick. Yaklaim pagarop. Akas tagayam der aramidan ti karelasyon mo ka. Diyak mo, Manong. Kila at matlatan na nagbaliw ni Miguel. San mo ta sigura kas jay? Manotoon yung matan ngay. Nag-live-in. Nasurok mo to na may sa atawan, Manong. Nabiit kayo pa higayam no kasta. Pasensya kan No si kaamot ti pangibagbaga akadagitoy, Manong Patrick. Awan na nyaman na dayan. Hustong giti Tama iruwar mo ti sakit a marikrik nam. Narigat ngamin na imimpenem ti sakit ti tabarong mo. Si ka ngay, Manong Patrick. Sa dinumatiayan ti pamilya. Baruak pa lang ating ko. At dapat hindi nagbali na live-in partner ko. Yung pinanawan na. Kaputa, nakapiro kiti baknang. Siga, di na kano kaya tikas kanya kamanalon lang. At manipon nagsina kami. Diyak matan nagayat pa iti sa bali. Isong aging kay tangit, baruak pa. Kasta gayam, Manong. Buwan ding. Among gani, manipod nakita ka, kan namamo ka. Kat nakalaglagan mo't santiri kanakan ka. Ha? Diyak mo siguro pakabasulan no ibagak nga ayatin ka, dayan. Anya? Pasensya ka na noon ay bagak tigas to'y. Diyak amin ang malaptan tirignak. Kan ba isa, isunod tipod no marikrik na. Agayata ka talaga kang kadayan. Manong Patrick. Awan mo't kitipanggap ko ang mga gawin ka kini Miguel. Tinapateng, na ibagak tipod no marikrik na kan ka. Ang pingita ka lang sumang pater. Rabi na! Kuwang ngamin, Miguel. Timulungak pa yung ngamin na naglinis sa pwesto. Sigurado ka? Ha? Di na kululburan eh. Mamaklang agululbod ka. Makabil ka na talaga. Awan mo't panggapwak nga agulbon no bilang. Sika ngay, kita man tay tsuram. Ay, po. Nabarbartek ka manan, Miguel. Kanya kumain, nung parte ka. Ano problema? Ha? Ay, unay kamutan, Miguel. Tabis-bisinak. Antang ka din nyawid mo, masida. Awan, naibus tila ko mi. Iso nga awan inyawid ko. Basta. Awan na ima sa sidantay ta. Awan na, tawan nga rod na yawid ko. Mangkita kan, iti mabalin mo nga iluto dita. Niya? Numabisin ka, adamot dagiti dilata dita ang mabalin mo nga iluto. Timun urayin asyak pailaeng ti agluto iti kanam. Nabambanuga, kaya't kumutan ti agina na. Sikat ikayat ko ang luto di kanak dayan. Manipod ita, di mo namnamaan nga ilutuan kapay. Niya? Nalawag mo't siguro tinanggag mo, Miguel. Ikanak lang arudan iti gatang ko iti na masasidag. Ha! No dumawat ka, kasla da impadulin mo kanyak? Nagatan
pelasaw. Mangdagagit din. Awan maitid ko. Taawan mo't kwartak. Imot. Imot ni imot. Basta awan maitid ko. Taawan mo't at talaga ti kwartak. Makauma ti kasta nga ugalim. Dita ka man lang eh. Oy! Yan! Di na palawan dito! Exobliga dito! Nalabas matan ti panagsasao ni Miguel ken kadayan. Mangmangeg me ti panangbugbog kaw na ken ka. Uwan nga rod, Auntie Josefa. Nakababain pa'y kitin ka na kayo. Imbag man tamaan anusam tikas ka ni Miguel. Awan lang arudan trabaho na. Naglaing pa'y nga uminom iti arak. Auntie. Diyak ko makayat ti makibiyang. Ang makitkitak mo't nga mintirigat mo makidandan na kenkwana. Kinapod nun, Auntie. Maumuma akmatan ni tikas tiyay nga ugali na. Ay wala. Asino nga'y matitao asaan amauma iti kasta nga ugali. Naanos ka kit dia, tasaan mo pa'y laang nga pinanawan. No siyak laang ti kasta ti kadandanana. Ay sos, nabayagan a pinanawa. Ay na, agpanunot kan balasang ko. Sayang ti kinapintas mo. Panawam kit din dayjay a Miguel, barang iso ti pagnakman na. Konsumisyon tumatlaang ti ipapaay na ken kaday dya lalaki. Sinaamkit din, tamakita man ti karkarit na. Nagyaman na. Tapinatgam tikid daw kung agpasyerta man ni Dayan. Kunaklaki din no di kan maawis. Awan mo't ti madi arasuan. Tapno jakpat gantikid daw mo, Manong Patrick. Pasensya ka na. Mo ibagak manin dahi tigin ka. Diyan kami makaturturaw. Gapoy ti kapapanunot ko kin ka. Ha? Dayan. Agayat ako na kin ka. Manong Patrick. Nuaklunan na. Iawid ka ni Jelo Carme. Katagkalay sa atan. Ikarik. Di kan to agriga ti titanak. Siyak ti mangget para iti buklan tanto ka pamilya. Manong Patrick. Diyak matilas to. Adan bukod ko abalay. Adan batin urnong ko. Iso anak kasagana ako ng mga asawa. Di kan to paldahangan, Dayan. Ikarik daytaken ka. Amay nga adaywan gantal-tal likodan na matlatan na yan. Masudag ka dito eh. Sanguwan na. Nabartag ka, Miguel. Maturugtan. Sa anak ka nabartag. Nakainom maklabas din. Nabambanugak. Maturugtan. Dinak arakupon, Miguel. Nagpudod. Ibatanak. Nabanuga ka nagapoy ti trabaho. Uy. Hindi naman paidaman. Hakas to din. Magkabil ka na eh. Di ka di makaaw-awat, Miguel. Nabambanugak ko naklang aro din. Mailiwak nga ron man. Isang umay ka man. Di mo man ipapili ti kayat mo. Anay ko. Abay, nagkabil ka may. Ayop ka. Agin didi ka may lang. Amok to malang kayat mo. Pakip. May lang mo. Pwet! Habi nga di ka nagluto ti pamigatan ta. Agluto ka mo tin, ah. Anya? Apay, di ka mamigataya. Sakbay mapan kang trabaho. Mga anak to ni pwesto. Okay, kasano nga rodin nga. Ay kat, adan tumutkin kan, ah. Agluto kan iti kanam. San ka mutin nga ubing ang masapol nga ilutuan? Ay. Saya atam man ti sumungbat. Ang mga nudyak makapagtapal ka, makahabil ka manan eh. Sige, kabilan nak, Miguel. Kabilan nak, tagsinatan. Anya? Nalawag mo't siguro tinanggag mo, Miguel. Talaga apanawan kan no kabilan nak pa'y maminsan. Nakarit ka na. Abay, sino ti karakarit mo, ha? At dalalakim kasta ka di? Awan!
Nga maumuma akon iti danam. Nauma akon iti kasta nga ugalim, Miguel. Anya? Awan lang nga rudin panggadam. Naglaing kapay nga uminom kan dumawat iti kwarta kanyak. Igat-gatang mula ang iti arak ti pagbambanugak a kwarta. Pasig atuok kan konsumisyon ti inpalak ammo kanyak manipod nagdinata. Dayan. Imbag pay dagiti babarkadam. Tamaigatangam iti naiimas a pulutanen da. Ngem siyak ngay. Dinakpay mailutuan iti uray dilata laeng ko ma. Nabayagan nga agan ano sakit iti danam. Siyak ti agluto iti kanam. Siyak ti aglaba ka dagiti mureng mo. Siyak amin ti mangyawat iti kasapulam. Maka Anya? kinapudno na. Nabayagan akayat ko ti makisinaken ka. Ngamin, awanan ti ayat ang mariknakin ka. Pamarang lagayam amin ngayong pagpakitam iti kanyak. Kunak no nasingpat ka. Iso ngay manugot ka makidanagan ka. Ngam gapo ka dagiti nararamid mo. Namimpinsan matan na napukaw ti panagayat kuken ka. Ne, anya ti kaya sa wanda ito dayan? Apay na kita nagdatakal abag ngawit mo. Pumanaw akon, Miguel. Anya? Saan dayan? Di mo kumamataramidan ti kastoy kanyak. Pangasim, pagsaritaan ta kumapay da ito eh. Awanan ti rumbang nga pagsaritaan tapay, Miguel. Pasensya kan. Ngem waswasan tanti anyaman a relasyon iti nagbaitan ta. Sorry dayan. Amumat ngay atin ka unay-unay. Ubaw day ta panagayat, Miguel. Tsak pulos na rik na day ta. Ayat-ayat nga ibagbagam. Ikarik, nagpalpaliw akon. Basta di kan pumanaw. Tungpalan, kan aramidak amin na kayat mo dayan. Naladawon ti amin. Nakapanggadang akon. Makisina akon ken ka. Dayan, agsapul ako niti trabaho. Nakasagana kagpalpaliw para ken ka. Basta di naklakit ti panawan. Pangasim dayan, ikanakpay kumay ti gundawi agpalpaliw. Namin adun nga imbagam day ta kanyak. Ngam di mo mat maramid. Adayon na patpatid dagiti babarkadam ngam iti siyak. Iso pasensya ka na talaga. Ngam saan kan nga ay ayatan, Miguel. Ay na, kastam kadilatan, Miguel. Day talaangan arak ti sangsangwam. Kawarin, Auntie Josefa. Pinanawan akon ni Dayan. Ay katrumbang nalaang mat ka tinaramid na. Ngamin, saan mat anasaya at aramidam kan kuana. Auntie, No kumata nagsingsingpet ka ini. Saan nakakumamat a pinanawan ni Dayan? naglunag ang basol ko tayo amin, Auntie. Naman, basol ko. Nuwabay ang pinanawan nak ni Dayan. Itak lang, anamiris, nagitipid doon. Inaramid ko. Nakaamiriskan ko na. Angam agin inom ka matlat na. Amumot aday tati saan akayat ni Dayan. Nabartag ka lang arudan nga agawid. Pagsasawang pa iti agkakasakit. Anya ngay ita. Pinanawan na kalakat nga rudan. Auntie. Uray asino mat a babae. No kanayon mo abugkawan. Masaktan matirik nana. Nagruna kat isumat piman ti agtrab-trabaho para kada kayo. Uray kunam anak ka-amiriskan. Naladawan ti amin. Pinanawan na kan ni Dayan Barok.
Kasto gayam tirik na ti maikalaysa. Awan umasping iti kinaragsak na. Huwag nga ron. Agpadata na ragsak na yan. Kat ulitag manan ha. Ulitag manan nga ibaga. Adi kan to pulos paldaangan. Sika, kat siksikan to lang ti babae nga yatek. Aking kat mauli nga angas ko. Kasta akmat ken ka, Patrick. Kitagyam anak manen. Nagsaya at katao. Si kagayam ti pakarik na ak iti pudpud no ngayat, Patrick. Nakurapayak lang. Gamikarit. At di kan to agrigat iti danak. Ayaten, kan ipatag ka, iti nalablabas pa ng panagayat ko iti bagi. Kastamat ten, kadag iti agbalintongan nakta, dayan.